Mak BTBN balik. Apa lah kau ni? Tak ada, Cong. Keng terojo-tojo nang dina. Teng di ke? Nyari kancah. Kan tak ada nak-nak sekali begele. Entar dem, Cong. Anja tak ada mak balik. Rokok apa je balik? Ari, Cong. Puh. Mandi rokoknya aja kaki balik. Em lagi tangan nak gelak, Cong. Kok minta apa balik? Selencer boy. Coba gelak nyari ampungan rokok. Tak nemu nak-nak sekali. Jadi kakek begelak nyari kancah jia. Kayak ngampung rokok, Cong. Iya balik. Mari ngakan. Tak nyaman tidak rokokan. Apa? Cok nyari ampungan, Cong. Sambil meleh. Taring mundi pese balik. Engkau 2 hari tak laku lah balik. Bereng. Setia. Beres lah. Mun tak beres mak keluar balik. Marah kok minta rokokan. Selencer boy. Jok. Minta ke lain lah. Corek-corek rapo balik. Tina lah makai cerek. Jok gitu ngudoh. Lah ngampungan rokok. Kakek beri, mata nolongin kali kuburan yo. Bereng kok jing. Tak jaga sekali 2 hari. Banyak sentar kuburan jing. Ya banyak yo. Kun kakek tok setada. Duh. Kun tebas banyak encong. Ngalen tak ngaleh. Kun matau muat tok. Kaki nuruk ngalih tak balik. Boh. Tanya ki kau cing ji. Dok remung tak ada engkau. Ken mun tada pale anam beri yo. Tak kira maring kali kuburan yo. Ucing re balik. Tak nuruk ngalih. Orang ngapre, Cong. Jok nyekrop ni 5 kali. Lu ngucap payah. Rokok banyak abin. Pokon les males sering berak sungai re. Membudak kereman. Kusik kebi pengakan. Beri songai re mun bedereng mate. Cukup pale anam tok sengali kuburan yo. Ada pahayan noreng re. Jok mulai muka bumi sampai nutup bumi. Pa cole tekuk tok bi pale anam. Ya mun karo eteku. Masih kok tahu. Bo pale anam re mulai dateng tambu sekali salahku yo. Reng orang keton kabe. Ken untung pale anam re tak tahu adu yo. Jok tahu ruang. Paling ikdi bi pale anam bi kenal kena. Mun sang guna tahu kok, Cong. Beri rojo tak ada apa. Engkau senal gini, Cong. Aji yo. Pokok nonton sare beri songai re beri pale anam. Lara aja omong aja kah. Todus kok. Ama to du sapale. Cek jika bagusan, benih kecubaan. Ken madar mak lancang ngomor kakek balik. Amin. Beri songai re mun tada kakek. Sos sare ngoreng balik. Apa ning kaping ki balik? Rokok, Cong. Rokok ake. Tak apa-apa balik. Ya apa? Cikun karo rokok re. Yang ala. Mangala ning sitong, Cong. Tak apa-apa ngalak boleh balik. Ya apa? Ngala tong gila. Ya Tina, kau boleh kada ya? Iya lah balik. Kesoon rokon balik. Iya dah pada, Cong. Mak lampak mun kaki balik anam rojing. Engkau gelak tak beri minta rokok jing. Abo. Kakek mun tak minta ke balik anam. Berde cara nih yo. Cara ada remah jing. Balik anam ruwa. Kepangap bro ring yo. Kakek mun tak minta ke balik anam. Cung-cung kada orang ah. Mula mare cung-cung iya. Pasti beri bi balik anam yo. Lah cok omong tok le jing. Rokok je gemah. Tong edeng. Iya. Korek tak ada yo. Be. Ari tak korek jing. Jadi kakek ku nyambi korek iya yo. Tepeng bi kakek. Salah tak nyambi rokok. Kita nyambi korek. Wan. Wawan. Siapa?
Engkau selamat Wan. Apa, Jong? Yar toju. Beda apa? Kak kita beli minyak Wan. Engkau beli minyak ya tak cocok. Mak bisa tak cocok. Teh coba kada ta. Coba dek remah Wan. Cengkok beli online. Yalah, mau beli kaki. Tuh. Tang minyak waki banyak mat. Berapa kan minyak ni? 20.000 Wan. Cula akin bingkau ya? Iyalah. Cula ke siapa beli kaki? Apa jangan kau lah? Minyak dia jual ke balik anam ni kau amat. Marung balik anam nyuba. Oncuk ya. Malah beli balik anam. Beres lah. Kalau kita kada lagi lah. Balik. Apa, Jong? Ya ada nak lu. Tujuh balik. Apa, Jong? Kak kita butuh minyak balik. Minyak apa, Jong? Hari balik. Bagi engkau, Jong. Abo, benih bagi balik. Beli. Kau yang tepan butuh besi balik. Dari Arab minyak dia balik. Mati jauh na, Jong. Bilan na kakisentar ka Arab. Abo, beri tang tretan ko balik. Orang ku sudah datang umroh. Bunsang kun eman senyuwalan ko balik. Tapi dari mak boleh. Yang tepan butuh. Nyaman bun minyan na, Jong. Abo, kaki mo aku minyak ri balik. Keton kapireng orang balik. Kedi, Jong. Ning Indonesia, tak ada tak jual minyak ngari balik. Cobalah. Mak berdina balik. Anu apa? Ariya. Ya, kita beri minyak biwawan, Jong. Yang ngau balik. Minyak ngari sik sari bingkowan. Tandreta pernah gue minyak ngari ya. Melen nengarap penjana. Kaki oleh di minyak ya. Beri tang tretan, mat. Kun sedang umroh orang ha. Ya bener lah. Minyak ngari ibadah gue nengarap penjan. Minyak re. Maka orang lenying ke. Baun kita kun cekak, mat. Kedi, Jong. Mata parta aja ke balik. Jal coba kayak nyingke lu. Pas tanya ke selamat. Oh iya. Dari mana, Jong? Kiba ada bau na? Berde balik. Kita elang bau na. Pakun nyaman. Istimewa ku parfum re. Coba berapa minyak deh, Jong? Duh. Darem ya. Engkau nyebut reketanya mandi ya. Jongko benolen meleh. Cangkon di pesero. Beli kok minyak aja balik. Bo. Beli-beli dua remah. Coba minyak re patabar kang kopi wawan. Marah sebut regen lah, Jong. Beli kok minyak re. Tak bisa nyebut regen kok balik. Mon seket dari mah. Mungkin karo seket. Beli kok satu lawan. Kan yo tanga. Tuh. Dua rumah balik. Ya beli satu bisa selamat nyencan. Ya, mun gunda pada yo tangin. Beli kok to seket lah, Jong. Tine bagi kepala anam kau lamat. Tak nyaman. Jongko lah kadung matabar kepala anam. Mungkin karo beli acara penting. Cangkui minyak aja balik. Eman. Nyaman sare minyak aja. Iya, Jong.
Pesen laku ya, Jong. Iya lah balik. Ya, Mat. Apa Rewan? Pesen minyan. Dan du bolo. Mabri nindu bolo kok Wan. Coba juto seket re. Tidak apa punya nolen kaki Wan. Nyaman lah makan larcong. Minyak je minta jual lagi kok. Tak ke bereng mele. Kaki minta itu nengin kok hiuru. Tak kira juto seket. Terus minta berapa kak Mat? Kena seket lah. Yo, mun minta seket. Laku kok orang ah. Ya minyan kiyo, tanya mi balik anam. Maya no, kedua no. Endra lu so. Teng-tengan ki sake kasan. Anton dem lah. Kiyo lagu start ki uru. Abo, maki mo ngomongan ka na. Tuloy kete salon dia. Mari lekas mari laku ji. Kaki teti apa mol? Makun ronyo romolo pagelo. Munang kau datang begelak lah no. Makila datang pagelo, mungkin ju tojo. Abo, tompon salon ng dalang ro benisa apa sing ngiteng no. Engkau bianton dua-duaan. Allah tuloy kete salon jila. Allah cok lah nila no. Pacada yung mall ji. Nga profesor. Ronyo malolo. Allah jender ngiteng salon lu so. Rejing rela tong ibeng. Maju-maju. Beda cara apa nang kon ustad ro? Mana akan nawang iteng salon? Ya roti ibri ustad mol. Roti mo lolo ton. Ada ko bin na. Kalara min to kopi ton. Pak nyaman seminta ko mol. Bukan ustad dia. Mata nyaman na ton. Judi na arbila kon na. Di mustad lah. Engkau minta. Ada jalan sahabat ustad lah. Beda cara apa ton? Melepas salon ustad. Kakek mata nolongin. Engkau mau so tau. Ti ustad melepas salon. Tak milong ko lang. Aba, mata milu ah. Salon kontrol ro melepas kakek lah. Loh, reta anam. Dan siapa anam boreng no? Gila lah kena. Ya gelo lah nam. Kakek mak kiro datang. Tak tahu kok cik ustad melebu salon. Saking boda anam ruwa apa gelo no? Genal kas mare laku no. Abo. Matanya ah. Tak ontong ketibi ana marin re. Wes lah. Tapos ano long ilain nila. Agree ba ko? Kelar nam. Abo. Mata kelar mo nanam so. Jotong kang mo nanam. Ketengong ku. Jel-jeling aki. Ternyata tengong ku marin bi anam. Keteng nam. Tak percaya santu so kaki nam. Abo. Tak jenagi melolo anak. Tolong ya nam ji. Apa may tolong na mol? Kelakuan here, hemun ka anam re. Tayo nam. Allah to sa tolong nila. Ekitibin ko. Tojo ka pilay nila. Po. Ajiya so. Seketengan mun ka anam. Trimun ko bigake. Nampu kedua. Sabi di mare. Kamar budi nam. Mak kelar anam rono. Bo. Anam ji sajan nyoncuk. Sajan deti so. May toju lah. Arya, tengah. Di na mali anam lah. Kakak rotin anak. Oleh di meroti reton. Every ustad ki uru.
Aba. Ngalak boleh mol. Sabar. Ngabi berapa bergelak rela? Ki ngabi ni ngempak ton. Empat ji yang cakik kaki mol. Mula par dibungkon na, cakik bedena mol. Nyaman roti deh no. Cocok kan kok. Mata cocok kecek gratis. Ya roti tinggalkan lu nam. Cok kun sedoteng lo ngakan roti. Kan kakan lah. Bah, buntek kakan. Ibadah ada ongku bimul roti re. Menemol je baca dah menyan apa. Rokan kakan lah. Lah, ruah. Serokakan bianam. Paca dek benyan apa ongku mol re. Apa? Ustadz merdi serokakan ton. Beni sero jeling lagi. Ya tiap pas petade mol. Kancan apa milo. Tak lebih lo kapi ta. Anam kita milo. Anam kam tak endok. Rochen kakan kena. Siapa ngakan rojak jiton? Cok bedis Sarah. Ti malek kakan anam lah. Ustad dem kena. Kintar ke sahabat nam. Rocher kakan nam. Kan berputis. Mungkin kalau bedis ngaji ya. Ada apa-apa nak ke anam ton. Kakak anam. Pedis nam. Dimah. Ya tak pedis sekali re. Aji ya ton. Cuk omongan pedis pun ke anam. Makin capi sekilo. Blober bi anam. Ke dino. Cilinga haki lah. Mungkin blober marin bi anam dia. Petada lah nam. Nak kan nak tak ada sekelar akan rojak je nam. Pedisaran kan. Pedis apa? Ya gue kalau ngak ya. Mak kelaran nam dino. Abo. Kan kau gelak ruah. Anam remon yon cuk. Sajen detis ho. Petotok lah nam. Pas abek ke depor marin. Maju mun mulai so. Maju no. Macam ibetan sehari ke pedis kaki nam. Dia pedis apa ton. Engkau menaruh jawab bidang anak. Pedis sendiri ya ton. Iya. Percaya kok men kakek. Petade lah nam. Abo iya. Apa tak ada bingkok. Maju mun mulai ton. Maju lah. Mare mula mare. Sabak ke depor kapi nam. Iya. Tapi berapa bina anak deh. Mak pedis Sarah. Kurang ajar. Ingat ada.